Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu. Danas, kao što vidite, na repertuaru nam je jedna POV vožnja. Odlučio sam da se malo provozamo sa mojim Golfom 7,5 RS po hrvatskim cestama, pošto se trenutno nalazim u svojem rodnom gradu Kutini. Točnije, trenutno sam u obližnjem gradu Popovači, ali provozat ćemo se od Popovače do Kutine, lagano malo popričati o nekim raznim temama. Skužio sam da u zadnje vrijeme ima dosta malo tih POV vožnje na mom kanalu, a u početku smo to puno više prakticirali, tako da evo, di ćeš bolji auto, da se malo krenemo češće vozati nego Golf 7 sa 2.5 motorom. Kočnice su na autu, vidjeli ste u zadnjem videu smo čak stavili i ove pragove, sad to već više manje izgleda bomba, još ćemo staviti krovni spoiler, na putu nam je volan, dok smo ovdje u Hrvatskoj još ćemo odraditi jedan mali detalj u interijeru, to ćete vidjeti u nekom videu koji će izaći za nekih 2-3 tjedna kad se vratim u Hrvatsku i kad mi stigne volan, to ću ukomponirati sve u jedan video, ali da ne duljim sad bez veze puno o tome šta će biti, ajmo se mi koncentrirati na današnji dan, idemo sjesti malo u auto, da se prođiramo, da vidimo kakve su to hrvatske ceste. Primijetio sam jednu stvar na cesti, a to ćemo pokazati, drastična razlika cesta u Hrvatskoj i u Njemačkoj, pa evo malo ćemo se dotaknuti toga. Nadam se da ćemo stići snimiti video prije nego što padne kiša, jer kao što vidite od tamo nam se spremaju neki tamni oblaci, tamo je još uvijek ok, ali od tamo dolazi neka grmljavina, tako da moglo bi biti svega. Uglavnom, prije nego što još krenemo, ću se zahvaliti sponzoru današnjeg videa. A to je kao i uvijek Car Vertical. Uz pomoć Car Verticala možete provjeriti kompletnu povijest automobila koji posjedujete ili koji planirate kupiti. Sve što morate napraviti je otići na prvi link iz opisa videa, preko tog linka dobivate 20% popusta, unesete broj šasije, izbacujem kompletan izvještaj o automobilu. Tamo možete provjeriti pravni status automobila, stvarnu kilometražu i da li je u prošlosti bio razbijan. To su neke 3 jako bitne stavke ako kupujete polovni auto, tako da si možete uštediti dosta novaca i još imate promo kod Matej za 20% popusta. Ajmo se mi sad malo provozat. Stavit ćemo ga u sport, isključit ćemo ESP čisto zato što je zabavnije, a i samim tim ću vam moći prikazati na šta sam mislio kad sam rekao da su ceste u Hrvatskoj i u Njemačkoj dosta drugačije. Uglavnom, ovaj auto kak je sad na 500 plus konja i kak smo stigli ovdje u Hrvatsku, gume nisu najidealnije. Počeo je baš puno proklizivati, to mi se u Njemačkoj uopće nije dešavalo. Ovdje prvom, drugom i trećom brzinom dosta proklizuje. Tipa ako sam u nekom blagom zavoju i dodam gas, onako baš me zabaci. Dešava se onaj klasični power slide. Bilo je toga i prije sa onim 2.0 motorom po ovim hrvatskim cestama, ali ne u toj mjeri kao što je to sad, zato što je onaj motor sa onim velikim turbom puno kasnije spulo nego ovaj i onda je dolazilo do tog proklizivanja samo ponekad, a sad po gradskoj vožnji ako mrvicu agresivnije krenem voziti, automatski dolazi do proklizivanja. I ne, ovaj video nije da poserem hrvatske ceste, nego čisto mi je interesantna ta razlika između cesta ovdje i u Europi ili ajmo reći u Njemačkoj. Znači ovdje čak i da imam neke brutalne gume, to sam se uvjerio s onim plavim erom kad sam imao nove Sport Contact 7, ni tad neću imati idealan grip, a gore čak i neka prosječna guma kao što je Nexen drži poprilično dobro, što je evo baš zanimljiva stvar. Mislim, svi mi to i znamo već da su ovdje ceste dosta loše, ali mi je zanimljivo to koliko ovaj auto sad proklizuje, pa evo nadam se da će to video moći barem malo prenesti. Naravno nećemo sad ništa divljati, da ne dovodimo sebe i druge u nekakav rizik i u neku opasnost, ali čisto da vam malo pokažem kako to zapravo izgleda i da vidite koliko zapravo oprezni morate biti sa snažnijim autima. Znači ja nisam ni navikao na to, ja sam navikao u Njemačkoj sa ovakvim autom da mogu poklopiti pun gas i da se neće desiti apsolutno ništa, a ovdje ipak treba malo opreznosti. Moram reći da je zabavno, znači nije kao samo stisneš pun gas i to je to, nego opet moraš biti malo oprezan, moraš ga nekad malo uhvatiti, reagirati, što je recimo jako zanimljivo. To kod Wagena nikad nećete imati zato što su Wageni većinski prednji pogon i Aerovi su pogon na sva 4, nema zadnjeg pogona, a iskreno meni je sve veća i veća želja da kupim auto sa zadnjim pogonom, zato što smatram da je to puno ozbiljnije. Znači ako imate auto sa puno snage i pogone na zadnje kotače, morate se puno više boriti, potreban je puno veći vozački skill i tako dalje. Tako da ću u budućnosti gledati sigurno da kupim neki auto sa zadnjim pogonom koji ćemo moći malo podići na neke malo veće snage. Znam da to nije nešto na što ste navikli kod mene na kanalu, znam da vi ovdje gledate većinski VAG grupaciju, ali morat ćemo se malo i izbaciti iz te VAG grupacije van. Znam da to nekima neće biti ono što žele čuti, a opet nekima će to biti brutalno, tako da napravit ćemo neku kompenzaciju. Sad je minimalno proklizao, ja sam ga baš cimno namjerno s volanom da vidim šta će se desiti, ali nije bilo ništa strašno. Ova glavna cesta ovdje je još donekle ok, one sporedne ceste, neka sela i ulice sporedne su dosta lošije, ili tipa centar grada u Kutini onak dosta masan, ona jedna ulica ima, ali uglavnom da, nećemo sad da nam to bude glavna tema ovog videa.
krenuo sam sad priču totalno bez ikakvog plana, volim te vožnje da budu takve, ono sjednem u auto i čisto džiranje, pa šta mi padne na pamet i evo sad sam se baš dotakao tog s pogonom. I zanimalo bi me baš iskreno vaše mišljenje, jel vidite mene u nekom BMW-u recimo zadnji pogon, ali nemojte sad misliti kad kažem jel me vidite da bi ja skroz se prebacio u neku drugu grupaciju, da bi prodao Golfa i vozio samo nešto drugo, ne. To bi bilo više u smislu da imamo i dalje neke Wagene uvijek tu, ali da se malo iskušamo i u nekim drugim grupacijama, znači da vidimo malo kako bi se ja snašao sa nekim ozbiljnim autom na zadnji pogon. Evo, daću neki glup primjer auta koji mene iskreno jako privlači, BMW 92 335i, recimo evo, baš me zanima koja bi bila vaša reakcija da me vidite u takvom autu, zato što evo definitivno planiram da će u nekoj budućnosti možda skorijoj, a možda i ne skorijoj biti takvih auta kod mene, možda će čak biti razbijeni pa ćemo ih popravljati, nemam pojma, ali uglavnom želim, kao što sam rekao, se iskušati i u nekim malo drugačijim grupacijama automobila, čisto da mogu reći da sam probao i različite aute i da onda mogu malo konkretnija mišljenja dati za neke druge aute. Ovako ja koji sam vozio samo Wagene, kad kažem neko svoje mišljenje o nekoj drugoj grupaciji, automatski nisam toliko relevantan zato što se nisam puno nešto ni iskušao. A moram priznati da kad sam snimao prije 2-3 godine BMW F30, onaj 340, i da sam se baš oduševio sa autom, od kvalitete do voznih karakteristika i sve ostalo bilo je baš ono, nisam mu mogao naći niti jednu zamjerku, znači izgled je također bio savršen, tako da ono, tad sam rekao da definitivno treba malo i van nekih, ajmo reći, ograničenja koje si čovjek sam postavi. Treba ići malo i van toga, treba probati svašta nešto, a ne držati se samo onog istog, zato što, budimo realni, ovo je već pomalo dosadilo. Ovo je već 3. Golf 7 koju imam, ajde, ovo je puno ozbiljniji projekt, ubacili smo i drugi motor i tak to, ali i dalje treba nam neka promjena, treba se nešto malo drugačije početi dešavati, tako da definitivno ću raditi na tome u budućnosti, ali ćemo se držati mi naravno i Wagena, jer ipak Wagen je u srcu, ne smijemo skroz otići s toga, točno ne da ne smijemo, nego ja si to ne bi mogao dozvoliti, ja jednostavno volim Volkswagen i to je to, uvijek se vidim u nekom Volkswagenu. Ajmo malo poslušati zvuk usisa. Op. Sad je malo zapleso, ali mislim da to neće kamera moći prenesti. Sumnjam iskreno. Ajmo još malo usisa. Obožavam ovaj zvuk, znači nikad neće dosaditi. Ne znam je li mi ljepši zvuk usisa ili zvuk ispuha. Evo, pišite vi u komentarima, ili možda kombinacija jednog i drugog zajedno, znači baš je užitak. Svaki put kad se krenem vozati s ovim autom, ono malo tako agresivnije, kad dodam par puta gas, sjetim se i kažem ono, definitivno se isplatilo. Znači samo zbog zvuka ovog koji ovaj auto proizvodi se već isplatilo sve ovo raditi, a da ne pričamo o potencijalu i ostalom. Evo, nadam se da ste sad vidjeli, iako kažem, širok je kut kamere, teško da će ona to moći prenesti, ali baš je prvo onak bacilo malo guzicu i onda je cijeli auto onak kao krenuo se slajdat. Što je specifično zapravo za aute sa pogonom na sva 4. Ali evo, ja kažem, nisam to imao prilike doživjeti prije ovog Golfa, onaj plavi nije imao dovoljno snage da bi proklizivao. Ovo je iskreno baš zanimljivo, znači opet imaš osjećaj da te auto može nekad malo prevariti i moraš biti pametan dok voziš, pogotovo tipa evo sad kreće lagana kišica. Za one mlađe koji možda gledaju, ako niste znali, najgori period vožnje vam je kad tek krene kiša, ono kad padne prvi blagi sloj kiše, zato što taj blagi sloj ispere onu mast po cesti i one prljavštine i sve što se nakupilo i onda vam cesta bude najskliskija. A kad kiša pada 2-3 dana u kontinuitetu, onda to već bude malo bolje, iako opet treba biti oprezan zato što se nakupi puno vode i tako dalje, da ne ulazim sad u banalne detalje, ali pretpostavljam većina vas to zna, ali evo za mlađu ekipu koja možda gleda, možda da nešto i naučite od mene, to uvijek pazite, znači pogotovo kad tek položite, prva kišica kad padne, oprezno treba voziti jer bude baš sklisko. Tako da mislim da će nas sad i pogoditi ta kiša, taman se tamo povlači prema Kutini, tamo prema kud mi idemo, tako da to bi me lako moguće moglo dočekati. Ne znam ni koliko će trajati ovo vožnje, možda ni ne stignemo doći do Kutine, jer kažem nisam pripremio nikakve konkretne teme, volim da ovo bude skroz spontano, jer kad osmislim neku temu o kojoj trebam pričati, onda i ja sam ne uživam u vožnji i zaboravim kud sam krenuo i tako dalje, ovako sjednem i samo se džiram. Strašno kako ovaj auto ide, ljudi moji, znači to se neću nikad, a hoću, naviknut ću sigurno prije ili kasnije, ali baš me iznenadi svaki put kad ga poklopim.
pogotovo kad se voziš po nekim onak užim cestama, ovak sporednim putevima. Na autocesti čak i nemaš toliki dojam da juriš, da si brz, ali kad uđeš na neku sporednu cestu gdje je uže ili gdje ima više prometa, onda skužiš tek koliko se sve počinje sužavati i koliko je auto zapravo brz, što je zanimljivo isto. Zato ja više volim guštati ovak po sporednim cestama nego otići recimo u Njemačkoj na taj autoban i voziti se pun gas, to mi ne stvara apsolutno nikakav gušt. Da, sad sam se sjetio još jedne stvari. Bio sam prije 2 tjedna sa autom na ringu. Nisam ništa snimao zato što sam išao s Brđom koji je bio kod mene u posjeti. Išli smo da on malo vidi tu atmosferu i to sve tamo. Pa kad smo već bili, rekao da bacim krug. Još su bile one stare kočnice na autu. Tako da nisam to ništa snimao, ali definitivno sad kad se vratim nazad u Njemačku, otićemo na ring jedan dan. Čak planiram provesti par dana tamo ako uspijem to sve organizirati. Pa ćemo onda baciti koji krug da vidite malo i da vidimo zajedno kako će se auto ponašati na stazi, da istestiramo ove nove kočnice, jer iskreno da vam kažem, još ih nisam niti jednom baš po pravo istestirao. Imao sam par nekih malo naglih kočenja, ali niti jedno baš naglo kočenje. Osjeti se na pedali da je to sad puno ozbiljnije, ali nije ovak sad neka drastična razlika u svakodnevnoj upotrebi. Mislim da bi ta razlika tek došla do izražaja kad bi izašli na autocestu i kočili sa nekih, 200 plus pa na niže. Mislim da bi se onda osjetila ta razlika, ne bi više bilo onih čudnih zvukova koje Golf klasično proizvodi, ne bi bilo one trešnje i buke prilikom kočenja. To je definitivno 100% sigurna stvar, ali meni je iskreno bilo najbitnije da optički jako dobro izgledaju, što sam sigurno postigao, a performanse kočenja su mi bila, ajmo reći, na drugom mjestu, zato što sam ja tip koji voli guštati u autima i nisam sad neki koji ubija auto svaki dan kad sjedne u njega. Volim otići na ring, ali nisam bio ništa puno puta u životu, svega 2 kruga sam odvezao na ringu i rekao sam kad se ovaj auto završi da bih htio odlaziti povremeno s njim na stazu, ali opet ne želim ni to prečesto raditi, zato što je ovo auto koji ne želim razbiti i ne želim se dovesti u situaciju da ga moram popravljati, a da ne govorim o tome da i kad bi se na cesti negdje razbio s njim, da mi osiguranje definitivno ne bi isplatilo punu štetu, zato što oni ne znaju koja je zapravo vrijednost ovog auta s tim motorom. Isplatili bi mi, ajmo reći, da se sad razbije prednji kraj i da mi motor dobije, to definitivno osiguranje ne bi uspjelo pokriti. Nadam se da razumijete šta želim reći, ali ako se odlučim u životu malo češće odlaziti na stazu, a definitivno bi to volio, naravno ako financije dozvole, onda ćemo složiti neki track tool, znači neki auto koji bi bio konkretno samo za stazu složen. Tako da evo, trenutno sad planiram koji nam je sljedeći projekt i čak jedna od opcija u glavi je da kupimo neki auto koji bi se lagano onda počeo slagati za stazu. Tako da evo, ne znam, pišite mi baš vi to isto u komentarima, da li bi više voljeli gledat na kanalu serijal gdje slažemo auto za stazu i odlazimo s njim na stazu, ili bi više voljeli gledat kako popravljam neki razbijeni auto. Evo, to bi me recimo zanimalo. Ovo ovdje je baš proklizu, ali isto minimalno. Mislim, nije to sad ništa ni približno ko kad bi vozili BMW F80 sa 500 plus konja, pa kad bi poklopio ovdje gas, ne bi me bilo, znači kad bi ovdje sisao pun gas, tako da to nije ni blizu usporedivo, ali opet za jednog Golfa zanimljivo je koliko zapravo može trakcije gubiti, a ne želim znati kako se voze Golfovi 7 sa ovim motorima koji su na Stage 3, 600, 700 ili preko 700 konja, to je ubojica od auta vjerojatno na cesti. Volio bi iskreno da me neko jednom prilikom provoza, pa da vidim šta je to zapravo, a mislim da ću imati prilike, možda vam čak i snimim koji kadar, nemam pojma, vidjet ćemo, ali to sam 100% siguran da je totalno neka druga pjesma, neki skroz drugi svijet. Idemo usis. Koja je ovo muzika za uši, ljudi, niste svjesni. Nadam se iskreno da vam se sviđaju ovakve opuštene vožnje bez cilja i plana. Ako vam se sviđaju, ja mogu ukomponirati jedan ovakav video mjesečno, mogu snimiti, zato što budimo realni, za snimiti ovakav video nije mi potrebno niti puno vremena, niti puno truda, niti nekakav plan šta ću snimat, samo sjednem u auto i provozam se, to je najjednostavnije što mogu napraviti. Dok recimo kod većine mog kontenta puno je planiranja iza takvih videa, puno truda da se snime takvi kadrovi i puno edita na kraju krajeva, a ovo je easy peasy, ja to snimim za pola sata, za sat, 2 uredim i to je to, već isti dan mogu objaviti ovakav video. Ali kad snimam nešto drugo, nešto konkretnije, što ste i navikli gledati kod mene, onda se to snima 1, pa nekad i 5 dana, uređuje se, točnije edita se barem 1 cijeli dan i onda to tek izlazi, tako da dosta truda stoji iza većine videa, a opet gušt je snimiti ovak chill video, jer realno i krenuo sam sa ovakvim videima. U početku nije tu bilo ništa puno truda, više je bilo sve iz neke zezancije
pa smo onda postali puno ozbiljniji i cijela priča je postala puno ozbiljnija, pa sam se morao ja uozbiljiti. Ali to nije razlog da mi ne možemo povremeno snimiti ovakve videe, meni je ovo baš teški gušt, nadam se da se i vama sviđa, pa eto. A uglavnom, što se ovog videa tiče, to bi bilo to. Raspričao sam se puno, moglo bi trajati u nedogled, mislim da je ovo taman negdje dužina videa, nekih 12-13 minuta možda. Tako da ćemo ga ovdje završiti. Ja bi svima preporučio da se pretplate na kanal ako im se sviđa, točnije ako vam se sviđa ovo što gledate i ovo što ja radim. Također možete lajkati ovaj video ako vam se svidio i ako me želite podržati i komentirajte mi sve ove stvari koje sam vas pitao tokom videa. Volim interakciju s vama, volim spomenuti neke stvari i dobiti vaš feedback, pa onda na osnovu toga donesti neke odluke. I ništa, mi se onda gledamo u jednom od narednih videa. Do tad mi se čuvajte i čao!